Bilo da tražite salu za proslavu poput vjenčanja, krizme, pričesti ili krštenja, ili samo miran ručak s obitelji u a la carte restoranu, Hotel Feniks je pravo mjesto za vas. Njihov kapacitet od 260 gostiju te više vrsta menija učinit će svako slavlje nezaboravnim. Hotel ima i terasu za 50 gostiju na kojoj možete uživati u svježem zraku. Kako bi se vaši uzvanici bezbrižno zabavljali, hotel ima i čuvani parking za više od 100 automobila. U Feniksu možete i prenoćiti u jednoj od 12 soba. Svaka od soba može biti jednokrevetna, dvokrevetna ili trokrevetna. Postoje i 2 povezane sobe, što je pogodno za obitelji s djecom. Sobe su opremljene satelitskim TV-om, klimom, internetom, sefom i minibarom. Tražite li salu za neku proslavu ili mirnu sobu za noćenje, dođite u Hotel Feniks u Starom Čiču, te doživite nezaboravnu proslavu ili provedite mirnu noć udaljeni od buke grada.